Nasıl çadır oynamadım şehir dolu şehirden ruh. Nasıl çadır oynamadım senin yüreğinde ruh. Şans eylesin ben de baktım. İnsanlar şapatikli kucuk içinde aslan canını yesin ay saraydım oyunu bitti. İnsanlar kapatikli aldan bitti. Sizcikli cinnalarına kadırlı ve babaların bası bitti. Çalımda yarışır, çalımda yarışır. Yine de acı olsun çalımda yarışır. Çalımda yarışır, çalımda yarışır. O senin borcun, o benim borcum. Çalımda yarışır, çalımda yarışır. Yine de acı olsun çalımda yarışır. Çalımda yarışır, çalımda yarışır. Bana olmaz senin özüşür. Bizler 10 сәуір күні бүгін, яғни Казталов аудандық Аманат партиясы филиалының ұйымдастыруымен ауданымыздың жастары, жалпы аудан тұрғындары болып 50 шақты еріктілер жиналып, Орал қаласында тасқын су қаупі бар орындарға, яғни Орал қаласының тұрғындарына қол ұшын беруге келдік. Енді түстен кейін жолға шығып, келген бойда еріктілеріміз қызу жұмыс атқаруда. Енді әлі осы жақта 2 күндей қызметте боламыз. Басқа аудандарды да осылай қол ұшын созуға шақырамыз.